Мал базарындабыз. Ушул Галштин дедиңби? Галштин деген порода сатылат экен. Бул туу элек экен. Базар боюнча эң чоң уй ушул. Баасыны атайын сиздерге айтпадым. Мына номерге чалыңыздар мына. Кызыккандар мына. Порода уй издегендер мына номер 221 32 33 60, Ал кармактын. Туу элек мына экен мына. Значит, бул кунажын экен да, ала? Бою да узун мына. Карасаңыздар мына жанында, уйдун жанында бул кичинекей эле болуп калды мына. Айлантып бир көрсөтүп кетейин туугандар мына. Ушул номерге чалыңыздар. Алуучулар торговый мал базарындабыз биз мына. Мынакей. Элегибиз желбиреп 30 сотиктен 2 жер сатылат экен. Документтери бүт бардыгы жайында. Кадамжай району Актурпак айыл аймагы Жаштылек айылынын арканы билесиздер, аркадан бир аз эле жүргөндө 5 мүнөт ичкерде теп-тегиз жер мына караңыздар, суунун башы ошол үйдөн башталып, бул жагы болсо жакындап көрсөтөйүн, ошол агыл бүткөн жер мына кырын көрдүңүздөр, кырындай бүткөн жер. Ошол жерде болсо мына караңыздар, гиляс бак, граница болсо аз көрсөтөйүн. Мына шу гилястын кыры ошол бетон бүткөн жерден, мына бетон дубал бүткөн жерден ошондо мына гилястар кетет экенде, эки адам эки бөлүп алсачы. Бул жагы дагы өзүнчө сатылат. 3 миллион сом баасы кеми бар. Бул жагыда дагы мына бетон дубал куюлган багын. Нар жакта ошол теректерден башталат. Мына теп-тегиз жер мына теректерденчи. 3 миллион сом кеми бар. Төмөндөгү номерлерге чалып алып коюңуздар. Жер издегендер мына сонун жардамы. Кызыл китеби бар, документтер бүт бар, жайында талаш тартыштай эмес. Мына аластар үй салып жашай бересиздер. Мына бетон коюп коюптур. Чалыңыздар. Актурпак айыл аймагы, Кадамжай району Актурпак айыл аймагы торговый базарындабыз. Мал базары тартып көргөзөбүз сиздерге. Мына ушул чоң ушул соолуктар 33,5 миңден сатылыптыр мына. Төртөө. Булар 29 миңден сатылды. Азыр көз алдыбызачы мына чоң мына соолуктар. Бул жагынан майда малдарды тарттык, бир катар айлантырыпчы. Азыр эми чоң малдар, букалар тартып көргөзүп кетебиз. Каналга каталып колдоп коюңуздар. Кыска жарнамабыздан кийин сиздерге видеону улантабыз. Эми аларды эле акча салгандан кийин ичине жарнама кошом дейм, тура түшүнүңүздөр. Себеби жөн эле курук эле мынтип басып жүрөсөк, YouTube'дан айлык алат десер, жок, биз YouTube'дан айлык албайбыз. Таза ушул элге кызмат кылып көрөлү деп мына кийин эстеп жүрүшүңүздөр үчүн. Ошон үчүн кичине жарнамалардан бензин, единица дегенге чыгып туруш керек да. Kaldınız? Oşu Koçkordu 23,5 mingge alıptır. Alıp ketdi. Kuyruğu jakşı eken. 23,5 mingge alınıptır. Assalamu alaikum. Bunun soda kıltaslar mı? Kança boldu? 180. Size tartkan yok musunuz? Jönle sile veriniz. 180? 185. Siz alıp tas. Jakşı. Allah. 185 mingge soda boldu atken uşul ala. Buka. Jaş kançada eken? 2,5 yaş. Assalamu alaikum. Bayakeler. Bukany basyny ayting emi kança deysiz? Baydakı. Baydakı mı? Kem kolуңуз салмап коелу. Жуксун. Жашыны канчага барганын айтып коем болот. 2 жаштан өттү. Өтүпчүнүн эң байы. Мен өткөндө көрдүм окшойт бу кишини, агитатор каны ишине жүргөндө. Чаадаштым. Кадамжай медиа. Сиздер ham көргөндөй болдум мен дагы. Өзү экелер. Пулу канчадан болду? Айтылышын кем барды. Жакшы. 2 жаштан өттү, 200дөн кем бар экен. Мына букалар. Чырайлуу букалар экен. 200дөн кем бар экен. Мына бука азыр ушуну 173 миңге алыптыр мына. 2 жашардан өтүп калган бул дагычы. Ассаламу алейкум. Канчадан болуптур мына торпоктор? Сакал? 115тен. Жаш эле акам экенсиз, аксакалды бар. 115тен деп. Сизге караштыбы? Балам. Сүйлөшүп та бул жага. Мынасы? Булчу? Бардыгы бирдей бар.
Satıldı уже? Malta soda bol. 115 mingdan mına soda bol tatkema. 1, 2, 3 ta. 2 jaşarga jetelek уже. Malbazarda жүрүп билip калдым уже. 115 mingdan. Mınaki. 115 mingdan. Assalamu alaykum. Mına tırpoklar sizde kadaştı? Aytıp boğaç kançaga bardı şu? 85 jarım oldu. Erkek ha? Bardı. 85. 85 yarım ağrı kırağı eken buna. Ağrı kırağı şuna tırpokta 85 yarım ming boğup durma. Boyaga kandayız? Tırpoktordu bağısını aytıp boyun keçire sözünüz böldüm. Bravo. Bol öğretim lüp boyun aytıp. 87'ye veriyor. Ha, жақсы. 87 minge berilip ettirme, ala. 87. Bolçu? Nime göğü okşaş ele koca, semizrağı gende bula? 103, 104'te berip ettir. Buna 83 minge ha? 87'ye berip, mal bazarınız versin. Boldu. Boldu. Assalamu alaikum. Satıldı uşul aka? Qancha bo'ldi shu? Aka qancha bo'ldi? Aytingiz şimdi. 168 mingga. 168 mingga savdo bo'ldi ekan mana bu qarangizlar. 168 ming mana. 168 ming. Bu olindi bu. Olindi bu. Qancha olindi? 98 mingga. Bunaqasi? 98 mingga mana olinibdir. Bu jashi qanchada bo'lib qoladi shu? 1,5 yasharmi? 1 yashardan o'tdi. O'tdi. 98 mingga ushul hozir olinibdir. Yaxshi, o'zlaringizlar bersin. Men ham mayda turpoqlarga juringizlar. Sizlarga kichkina o'zim o'xshagan qarapayim odamlarga loyiq. Assalomu alaykum. Mayda turpoqlarga kelaylik. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Hajaka? Qaysi kanal? Qadamjayim men dedim. Assalomu alaykum. Siz сөйлөштасыздарбы? Qanchadan bo'ldi? Yo'q, ha? Bo'ldi. 136 mingga buni al sotib ko'rsatayin. Sodalashibdir bunaki. Jonboshlarini tartaysizlar mana. Shu bunaki. Qaysi? Shulmi? Do'stim oshulashtatgani. Assalomu alaykum. Qijolat bo'lmang. Turpoqda lasraysiz, turpoqda ayting. Qancha bo'ldi? Torpoq 75. 70'ga berildi. 75 ming aytilishi 70 mingga berilyapti. Erkek turpoq yaxshi bozoringiz bersin ha. Qaysini? Bayan. Assalomu alaykum. Sizga berdi. Allaşabızda. Assalomu alaykum. Qancha mingga bordi aka turpoq? 70 erkek qilib 70 ekan. Erkek turpoq mana. Bizde novaz deydi, bizde ögüz deydi. Sınday vermеңіздер, бар har bir жердің диалектisi bölök. Novaz desem ötkende süleşet taka komentariyada bu navazın erdimi, avazın erdimi deyip. 70 qancha dediniz? 72 mingga berilverdi. Yaxshi pazarı versin. Qaysini? Qancha bo'ldi bu? 58 mingga. Mana keyin maqulacım. 58 mingga mana. Qarangizlar. Aka. Akaz. Hem жүріңіздер hem malzardan mal azıрақ eкен. Ho mına. Oy ho. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi aka men aytgansiz? 91 mingga bo'libdi mana. Oy. Keyde adamlar жооп бериш кыйын болот, кээде кетир карап кетет, сөгүп бергиси келет. Ошон үчүн кыйын бизге дагычы. Ошондуктан лайк басып баалап кое бериңиздер. Эми сиздерге милдет коебуз, бирок чоң дегенде лайкты басып колдоп койсоңуздар жака жасайлычы. Сизге караштыбы? Канча болду? 100. Канча тууганда бул? Биринчи тууш экен мына мунажын көрсөтөлү акабыз. 100 миңге барды да? 100 mingga borib turma. Turpog'i irg'achgan buni turpog'ich. Bunajin. 100 ming bo'libdi shu. Birinchi tug'ish ekan. Irg'ach turpog'i. Mana oy
Qancha bo'ptir aka? 90-95. Torpog'i menanmi? 95 mingga mana u. Jo'nla 95 mingga mana shu. Ha, o'zi jalg'iz deng. Jalg'iz o'zi 95 mingga mana savdo bo'layotgan. Miniki. 95 ming. Uzoq bo'lsa uylar. Hozirroq kelib bugun uylar. Onu aldım. Qaysini? Yeni falan. Mana ana? Bolasın. Ha, qancha bo'ldi? 130. Ha, yaxshi nasib qilsin. Birinchi tug'ish o'xshaydi, ha? Birinci bolasın. Aha, mana shu g'unajin erkak ekan torpog'i 130 ming bo'libdir mana. Shu. Mana qiziqqan akalar o'zinglar bunani oldim, tartib qo'y ukam deb qo'ydim. Shadir shimdan mana olib qo'yaman oldim debchi. Akalar sizlardan nima bor? Aytingizlar, kichkina intervyu beringizlar. Nima sotdingizlar, nima oldingizlar? Qancha deydi? Sorashınız gerek. Qaysi? Olib sataverdim. Eyvallah, sögöt aka. Men yaqindatmaydi. Qo'y men tartib berib deshadi. Mana uylar yaxshi uylar ekan, qarangizlar, svetlari yaxshi. Qancha bo'lib turishlar aka? Aytingizlar, boylar. Qancha bo'ldi? Satildimi? Satılgan yok. 160 ga berildi. Qanchanchi tug'ishlar ekan torpoqlar, aytingizlarchi. O'zi Shomalda sutda qo'yib ekanda, o'zi yaxshi bo'lib o'ng'ilayotgan mana. Svet yaxshi. 160 mingdan bo'libdir mana. Hozir sizlarga yaqindatib bir qator ko'rsataman. O, akam sog'atat уже, qarangizlar. Mana. Qoddimgidek chiqib qizildab buni. Qana dağı bir tartingchi? Ko'rsatingizchi. O, qarasangizlar, tug'anlari. 160 ming bo'ldi o'shular aka. Yo'q o'tang. Ha, manası bo'libdir. Kechirasizlar. 160 ming. Mana qarasangizlar. Yaxshi uy ekan. Qayoqdan uyi bu aka? Bir göndüçü akalar. Uy uchun like deb bosib, yaxshi kommentariy yozib. Mana narg'idan sut vozildab chiqib ketdi qo'y. O'xshash ekan paroda. Sizning uyingiz qancha bo'ldi aka? 135 ming. Qanchasi tug'ishi? 3-chi tug'ish ekan. Erkak qirg'ochi. Erkak ekan bunaki. 3-chi tug'ish ekan mana. Bunaki 135 mingga borib turish u. Mana qarangizlar. Eng Здоровый mana eng yaxshi uyda oldiga keldik. Bunaki. Bozordan eng cho'ng uy ushul ekan. Angus paroda. Shu qancha bo'libdir aka? Aytilishi qancha? Yaxshisiz? Bu Angus paroda? Kalıştı. Tudu bu? Yok. 2 ayga jetpey turadi. Ha, 2 ayga jetpey turadi, ha? Telefon nomeri aytib qo'y, xohlasan. 221 221 menen 32 33 60 60 nomerini çalыңыздар. Так. Telefonum bunda ekraniga жазып berip turgun. Mana hazır. Жөнлө. Telefon nomeриң деле мында немесиге. Мына тугандар ушул үйдү бир катар көрсөтөйүн. Туэлек экен алечи. Порода аңгуса? Галштин экен. Айтылыш басы канча экен муну? 300 миң экен мына. Базар. Эми ушунча тай кеп калыптык, тайларды да көрсөтүп кетели эми. Соода болуп атыр экен, соода. Aka qaysi sooda болуп атат экен? 4 Төртөө канчадан болуп атат экен? 155 kıl, 54 kıl tas. 4 Ыргачы тайлар а барды? Эркек бекен? Erkek bolsa kerak bular. Nasıl erkek? Yok. Sooda болуп аткан тайлар эркекпи? Барды да. Канча болду? Çağrıldığımız belirsiz. Urva Murat, Kança boldu? Kançaga bарды? Kançaga bарды? 55. 155 ha? Караңыздар мына, мына 1 2 3 4 та мына. А, бул жагы да мына, мына 1 2 3 4 та тай 155 миңге мына соода болуп атат. Булар канча айлыктар азыр? Билесиздерби? Билгендер бар? Чатки. 1 yaşka tola elekte. 1 жашка толо элек экен мына. Taylar. Aç canverleri. Ürküyüp eken ha. Aç canverler. Korkot eken ona. 155 mingge soda boldu buna. 4 öy buna. 5 tay kiriptir bugün bozorga.
Başka taylar yok buna. Köy bazarı boludat buna soda. Sodanı da sodanı da. Berkisi satuvchi, nari kishi oluvchi ekan. Ha? Qadamjoy media deb kissang, yaqinlatib ko'rsatayın. Qadamjoy media deb. Buna. Bunakay, şu taylar. Şu to'rtta. Qancha qo'shdi o'zi, qo'shmadi u? Shalom. Qo'shdi, qo'shmadi u aka. 54 ta. Ha, 154 mingga. Öyle tartışıp 154 mingga öyle tartışıp atını. Qanday bo'lar ekan, qana kutib turingizlarchi. Namoz qo'yishadi. Aylanadi. Qaza elib Ustambo'sin. Sizga o'zim bilan baraka qilsam. Ustambo'sin. Berkisi satuvchi ha? Berkisi satuvchi. Ha, oluvchi bu berkisi ha. Ketdimi, pishdimi? Balli mana qo'tiqtaymiz. Satuvchi akam o'zila pishirib qo'ydi, bitirib, mana oson oldirdi 155 mingga. To'chnalar 155 mi? Ha? Ha, bo'ldi, men aytganda shu 154 deb 155 mingga mana ketdi mana. 4 ta tay mana. Birinchisi mana o. Chakadagi takimniki? Bardık erkek taylar. Erkek ekan bardık ha? Bardık erkek taylar mana. Yo'q, nari chakadagi. Ha, 155 mingga mana. Bu negasi yo'q? 155 mingga sotildi. Mana tay mana. Nasipse mana. O, şu uzun aka o'zi oldi mana. Berk aka sotdi mana. Barakasini bersin.